Abusiafo bi mo bibia akwa ba e de ba fela o fela I want attention TV eso. Abusanim se fela o fela de kon social issues political ene yen kan se entertainment industry no no so yekọ na yakobobo nsem a ekoso e wo hono mo nene enye menko amenya brante bi e wo hano ma yen kasa ye multi talent juma yese emaye no eya ye tai ka bi se what men can do women can do it better but no what women are doing a man can do it better yeah oba ejuma osanse ono kasa ejuma ene ye be bobo mu ye wi a ne ya sansa ko social issues ne political issues ne koso o ye mem eden ana ma ono o man on the talent eye ejuma anase talent ben ana owo ebusia fila o fila eso enie de bia no oya ye University Foundation eye o so masne ama me de fila o fila e de bebe so mo e wa attention TV University Foundation eye obi odi ne hosi wo se wona woni bia janka mobrowa eno ntini wa wo bie na ope foundation bi ason wasne na ana yo ya ayeye de no me pa cho nhwe bia hwe University Foundation na fa wa ye de e fa ekosomo mo na me ka wo sa attention TV e wo YouTube, Facebook, Twitter as attention Tvgh okwa you subscribe obe press notification bell no so e de amame na wa share no comment okwa Twitter so you follow, you like, you retweet, okwa Facebook so you follow, you like, you share and you also comment midin ene akosia sparkles fela ofle na bi mo bi fela ahwe ko be kire se ni nsa no adwuma no emu ba ko se na yesimi eye no na kire se ozo wo fie wo ye oba wankasa wuntimi nya wade no na wa kire ma metwa me ho embra meda ne edi Mama sound so Emma wakaba biom se wonya abrema metwa me ho sema pe e de bai me koje abrafo kwato e de ebaye fela o fela e wa attention TV so ana me de beso mo ene me se akasi ye oda Charlie Beauty Salon yen kan se oyeti na ye kan be ma oyeti na chese what women can do a man can do it better ene ne bebobo nkomo afa ne life ho e den adenti na oboti ada school eni amwa no say 11 year be o kan sen o chena o mine ye beto loy famu we obi ono so yen kan se ofa choski de ni take e wo so eno so ene se yenko ne ye ni Charles enko didi nkomo Charles ma wakwa aba Nenia nje de se bia aye boko na menado Charles di na nkasa ye de Salum nana udi na nkasa Charles Charles Bansa yeah. Na chesa we ye de mi ewe you oh yeah ewe okay sure enti o salon ni din the same Charlie Beauty Salon Charlie Beauty Salon a day na ema wo yes se wo be beauty salon yeah me ko school no na efie mu jere ni bisa okay ni ya sa me start school nja sa me ferry to say be education class dey na me dwane jam wow just because spelling ni be dey mama timi is it because I was not fear chair in Tiana? Yeah, because papa would journey, sir. Okay, so how many? Single mother. Yeah, Ben out the school. Oh, no more 18 get wow. 19. So meaning that from your age 1 to age 18, no school. Then another year. By 17 years, na me KG2. Wow. And look at me class and come KG1. But now it's me show ABCD. It's me class on ABCD when you go down. Wow. It's me copy and me try and me call KG2. Then look at Sukano. Again, look at that come KG1. At the age of 17 years, KG2. Because obviously no person say me try ni punches so how was it like? Oh mami wo no. Mama me wo. Man try ma wo phone chensa. O papa film on intia no papa tase me ko tuna KGB papa nua ba ko nje anko izi mi so hwe e wona nhira nyeme na me pekwan am ne ba ntisi krom etia echomo hwe no mo hwa me yela ntino so ma fa ma baka ene de me ba e fe de betena goro kwati em so sa dim sa na me ba kutuwa bi betena kutuwa bi o me na nanje nti eti bone shase free time ben eti bonde shase mi sokra no be 7 years 8 years mo I no na your talent na say ya wo na yankopon de amount me mama e na mama boti okay enti no
that time na echebi by ye de enye na fix weave on ye de ultra ye bona homa so sa ye wie na de fix it to say curtain enti ma me je say adwuma na me bo tretre no homa no no de fix it. Wow. Ahona na me de peke enti be say im papa fi ma me fi papa o de ba akra me ne ma me mu nyina no na akwa me say na mo nti akra dabi nti umami o papa free mu no na ma mo de back e de na ma mo de back because anka obi a breadwinner free mu there how would single mother e be fa ne mba say ye nko akra nko bobra o sa bla bona ko esa kuntu okay ne o krachen kwanta Togo road wow hona number pa ade na bla bona e koko titles sadi okay and na papa ye business na wow no businessman ba papa na ndi ambo ese busia meaning say ejapade no ono ye na de so no nya ni sika but na ebusia na nya ebusia okay ono ye na so nya ni sika papa fi beni wow but me papa ho sa de de no mini chaka bia nti single mother oba akra no na etsen mamu me papa yare ofin papa nchen was papa treatino bad o ware ba ko kama me ho ta ko say bro niyama papa no muslim nti ko wale muslim ni ba be kan ho nti no ni mienu ntem ye tight na me mame ko mame no ni muslim tina ko say bro no ni atete ni too much me chiri ba se time mame fa me chiri ba no ye boni fi steps be hwefo ti ko say mame fi awara na say e ba ne mame nche chiri ba e yo papa me chiri ba no wo me chi wo me papa ni mame nyinsi mu mama fa sa iPhone your boni steps be hwe form na me so na me just say me so me mama nkwa pija no wow enti na kwa say mama tete e wa na say tete mama efi ho no ba ni mama ho satana ni mama so grokwati no ba kutupa bia te ba ho so ne mun sem bebre enti wa no jam mi o grokwati ho okay no ba kra okay to ba kra no jabla ba bobo no be sia be mebi ja minimu hwe etimi hwe ko no mentena na ma me sesa na memba kutupa bi o me na nancha ba timi ba ho so na me so me ma me kona ka menya ya ka me pe metro bi anche ko so kana tete sa enti hanu ma me ne papa ne tete sa no so enkola no nti no eso sako one ma me go back no be tran nche nto ba ono omumu bakan no me mama omu nua panyi e wo Abidjan okay so yeti to ko share ni cheka krasa ko edwuma no ja me ni nua no mechiri ba no nenye easy mai oja wo chiri ba ni ma mama o me na ho wow o na no wenyi pa na na no wenyi ba no onyi sa obi ani mu odu je oso kese na no otimi ni bibia oye bibidru oba want me for your phone be ma why me say yes am bidru nyama me say wutimi ye bi because ye nyina bi otina obi nchan dia kona mi ko room titi aban pa okay na ye nyina mini ba just on fan share me sentiment me nye for say say nyama say jama so me dey show sana say so ko beti ma hu bibi nti o ma me ko ye na ba what say ma o na nye easy kutuba bi se na nsuo hu ye de kutuba bi nti ku for gallon no me ko bubi di komo bi dia menya kakra na me ni nyan se na konsu pa na me konsu pa ebi wo ho abochi fo no mo ton no bebo mo hihye nam no ndua no ho ne sanyama no bo mo a na menya kakra no kra oyo no nam no srade no no mo aboba no de mo ko eguso na ma me ni nyan na bidi na onana no wen no ho pa because o sanka o se onana no ye aduane na mo bedi bi onye ma wundi because ono ne ba ne ma ne niama na ne ba no ma ne niama ono ne ba na aye ma me no no ma ne hwe wo enti ni ono no ma na de ontimi fa ma yes ma ni wow ye ono ani be mu ni yemu baba no yeah enti ma mi bi ofi o chips plantain chips ankase enti eko machine ko foto samna ese mi fa taxi banti no onya ye ba kwa ese mi so ade ba na skar mi se mi kotuko na te se taxi fare no ese mi se mi kotuko ana kwa ni nwa na mu wa ase fi akọ bia cap last stop wow
Tese me so na me de ba na me timi scan se me kotoku ye ba sa na ye bibia adwutwa ye machine de dwutwa na te se de sam na ye se de ko na ye sa ne sa no ye duane a mo ama me so bi na me ni me nua di nya na ye be ma na be oba ana ma me timi ja oba de ma wo so ko bobla ko prepe na le hwe fie nti ye nto aso na etesen enti no ebi wo ho ya nya duane ndi a plantain no so mo twutwa plantain chips na to na be ka no to na be ka no ntimi twutwa se meje na me bua na me nua ana so wi na ochimai ni twimo kura me nua ni didi onche na odi twimo to no se ya nua dia obeche se mo twutwa ka to no mo to na eno no ntimi twutwa nti mo ja to nti eno no se me bobo ano na me nua na me nua ndi ana se me kira me nua ndi eno na o papa wen me ta no papa fim ebusia so nhwemo ebusi papa ebusia no mo nhwe obi o omo tam papa sika nyanya mo hunya manya didim na no obi ani mo bia bia nti from then na etesema because oba de obehia nyema oba una so na baba ne na for mama sa efisi pa e mama na mama mi so na me ni fu na ka se mama fra e be kasa maka chense enye izi to mbra sene ko ma say ne say na me ntene nkakra wow ndi eya hwe fiti chips honom no ekono na esoso enti no ne saram ni nua na de edi ebedu bebi me obi wana di me di ebedi me chi saa enti e ba wo shop na se bia mbeto ade a ebi a na mbeto no ye 20% na say one invest one city near you are me to a how to make sure say wo gari wo table so na say bia wa she gari a maso na kwenya say me gari bi na me nkudi because scanning ni kwa mbeto dodo say wa she ade no wa bon say we mo she provisions no anymore na wa she that ade wo inside no say okoyi na ono akọ inside nti ono okoyi ade na wo say me nya no we yi gari bi me ni e be nya adwane di obi anche oda oh ye nche me da ene na o ayi pa no because na enya ade bia won se bibia wo ye no wo yi so a ase wo ye ne ba wa kwadwa na se won te chan se bia wo ni bra bia bo na won pe bibi nye na bia like ukofa na enye problem bia na se issue bia ukoma ye chopantem but a problem na ye hawa ukoma na se bia koma edew na ana nipa no ko chi me krapo na adena me fa krapo nya ade bia se ento insabre na wo bre enfiese wunya no so wo na mo be sabre na mo bre mo be as if 15 sabre na unko na me ko school wunya ne so e on so ko school oba onu po no nya talent she bi wa pant be se pant de go di bi onu ko bi o se fie o fie on ko sakra ko sa ta na we fa no be se ana una na no oye den because obi a ne yemba de ne mba una na beja wo se hwo no o ko lock ni po bi mutimi adin o oye aduane obi o da ko se no lock ni po enti me sunu o ko na me di bi ni po wow te say o ma wunti no e was so far way say miss na wo dididi pepe ana me po me hu yam te me nua no okay unya ba no no ndi o come de na da ne yo come de no te say padlock na me na de lock po no o se kokko na etwe ba se ai o de lock ya no ni otokese ni bi enti distant ne mu wa ti mi puli top se mi puli ebie okay like also na bro want na adwe ni o san say o peja ni say ya o push e ba okay ebi ti mi committee do na me ni na say didi ya mi ma say tu pepe ebi kwa beto mo seda hem ni tamo de fake clinic ko ba it's that time no ko oko clinic ko na mo sma ko na wa ba be complain say na dwane asanda o complain wa na ewura ho because wa lucky open na sa go ten day one foot so when I say bisa from there no na e hoso to say enti me nua panyi e bae e me fodon okay until one me wo 5 5 man papa wow and I be man no reason to no so 2 into 7 so
in all no mo ye 7 ti penyini bae oba no be hu ye no azina penyino be hu ye de ya asetrante ni we no osunye otete onso ba wa meto maame onso ba no kitaba oba unya penyino so ba no kitaba ba onso yo ba ana wawo okay nti just be okoye no so abebo ndi agwa onso no beni nti okoba fie efie die ye den kwana onso ba wa meto maame no onso betra days few days no hwede wi anyama mo sikona onso dwane jai eko back to beni and esa kamini minua no ti didim saa ti dakro e ma minua penyino no wo no di kan bae na ma me mbae to bae no be chechiremu se me konso ho ni se mebre no bae to bae ne nya table ye num ti obi akunsu anu no smesua no ati me jam ti waso se kwala so se bubu brodo no guti ni ti me nye bubu brodo na guti ni dada na o sister ti se so kina bilinti mi nipa mi ko so nipa na ba ba me na tam ti ni cap ni na twene se de nti cap nya ni yes oni nipa no ni ntem nye find edwane akwala wudi no sa oni obi ntemu enye fine me ko so an je so twene na unya ni de ni so e na me nya so no to want no I'm sorry ni baby say we ase na onye be for but na physical life ni subani ni awande obetima bon be say because say wa wo yemba na woni obi ni asem akwala ya akwala oni me mama nye ebusan ni na nuanom ye wo yekruzo omo yi mama sinchen elentia because no me kan se me chairman bra mo so a me na de mu ko su kesi bia no so ko dwale omo ta sara fo no anye no dwane fi ho mama me na to nya kwanya no eye mankayefo okay o mayo ano nto no anye nto ebusan no bia man na wo bako eni otane wo busan mu but o mama etimi awo atra bako ntire bi o mkasa mama na owo like owo we funu ode wo wow nti etibo no o mama na free ebijan bai be kire wo ono nim asana kwa bijano ono nim class kwa bijano to baa no kosua amo peme o se ka peme ne we ni pa bijane wo ai nti okosua amo de baa to no baa ne board ne de sticker taleso no de ko echi to kwara mi de neti nti o mama efi ebijan bai no mutimi kan ya na ye kire no ye mbuka bia che no de ko so bia mi pode man kasa mi yaketwa no ona bobo na komenta de na den se bebre ho na eda ho so no ebusane e do so ebusefie ti boys ni gudam ho enti ebu wa menua no mene ne beda chame ha sana de na chame ha na ma fam na mada se na ebi on fimi ona obi nkwa ebibi bone ma menua no ti se menya ne kura me wow the power and the love of a big brother ese me yesa ko anya ne sa misro ko mi pam na cho sa ka me nua ban pon beda no nche wo papa ko odem wo ipa na etu odem me na dem wo da ba ko so nche wow ti wo ho ese me hwe na me kura me nua no now o hwese bi obi anya ne boni and this continue that o ma me buy ti se ma me buy nti o ma me buy na ko yesen o da ma me ba papa enim da we ba ye o ha edi agrosa am hu ye ma me e big it we pi e di me kasi am ma me nti o buy no mu fi o na ho ana buy no na ese baba tu akra no ne nyina buy ti be ma no ne no ha so fi ho no o buy na ese be so ane so e wa wishi water west okay wa wishi water west ja ho so na